Aduh, kesuku. Dari suku itu. Ah, pakat kedua tu aja yang suka tu. Oh, waktu dulu. Suruh lulus dulu. Tapi bisa ya lu. Oh, ada kalian jawaban kison. Ya, tak gecek gidahi, uang masuk mangen. Kada ka apa gecek? Jadi aku ewok. Ada hindai tah mengkarya atau butos. Oke, makasih mo. Oke, mau pak gecek. Ah, pak gecek sangkawang masuk ke peta kade. Ada aja ewok saya. Op, ka apa gecek? Halo Cituk. Ah, ni macam lu cok pak gecek. Kai ka apa gecek? Kuda suari. Suari kune dah pak gecek. Ah, muka aku konen. Kene si Mino lupa do keno. Miro-miro kare dah pak gecek. Aku pergi ke sangat dah aku pak gecek. Nus job makin pak gecek. En mau menengen niok gua agak gen. Oh, kira hadangan habis buat dikalak. Salah pengaman luari, tapi ke Mino. Pengaman kaya dah pak gecek. Aku mengget gua ke pen pak gecek. Pemasukan bonek lor. Pengaman luari, kali begelah nepe. Supli kiti. Sulit kiti kuda dah pak gecek. Ah, maksud pak gecek dari security. Ibu maksud ki. Oh, enggak, teringat aku pak gecek. Baik keren ada lalat nah. Oh, jadi pak gecek jari. Wah, enak agak jinger pekalatan pak gecek tu. Muna bagian ko pekalatan pak gecek. Surah kata nasi penangkuin. Sudah. Oke pak gecek, ku tulus terus simbang kulai. Gena bukan. Namuk paham lagi pak gecek. Ukok ngagak ni. Wah, kalau waktu yang baik memang aku cepat paham kia konen. Muna kono pak gecek ngong pahami. Mancis mulut dia pak gecek. Weh, ngapa sekalian terus kan? Enda pak gecek. Tapi seteringat lagi dah pak gecek. Kan enda dah aku. Ya, paham ko pak gecek. Begitu kurapat ancok mana mang lupa mang enda mang nahan dah. Uang ukok dia ah. Beres lagi. Ulanglah beberes samping pak gecek. Ya aku selalu beres. Sudah nak paham. Kai pora. Pokoknya ulang lupa pak gecek. Aku lahir lebih imbang lagi tu. Mantap, laksanakan terus. Di sini tek wahan-wahan. Janah bajuna simpel ya, untuk kedep. Sekuliti lah pak gecek. Ah, nah ni tulus besok mana dah? Entar emang ya. Lugi kelak gila kita. Apa kau mah? Oh, lagi dah. Teringat aku dikenai kau ni no mah. Ya, saya naik belakang. Orang bagi mah. Bapak lebih aku nulis si Joma lebih. Cuma kare mangen. Aku meremasil tama aku merorok tama. Udah masalah bagi aman nih Oma. Ah, bagi orang haming tidak aku paham. Ya Cimo, orang kare, ko kalian. Oke. Ini kita. Pada namo. Aci. Sebenarnya bo, kare mangen kerja tet. Ya pokoknya Chan. Bari kebetulan kak kehilangan selap. Jadi mengeluh ya Pak Gecek. Aku mana bagian Pak Gecek harus usahakan ko security pengaman lorong Gecek ni nak. Jadi kebetulan bari ku tampung. Kau nak tahu jadi gecek dah gecek. Oh raya. Lat bari butuh ni naya security ni nak kah guys security untuk security. Security ni. Ah. Tak kau nak agakmu. Mengkare mang be. Isi. Ini. Dah naik kirah ya ugi. Ukuran baju nen LN. Cocok NL. Memang mantap ye, dah naik kirah ya. Jual yang ukur le baju nen. Kupas wane. Yo. Bang gue pesen lagi bang gue ambil kune. Ya ulah. Kono cocok kami. Enda kan tanda gone kan. Tanda mang citok. Citok. Mantap masuk ke bagian. Bagi itu punca lah kami sepapa Gecek. Takkan mendem ganggu kami. Masuk ke bagian. Guna uwe aja dari security sebagai pengaman long.
Maksudku kita tes ya lebih, kita dedoksakan. Dai muda kita paksa habis-habisin. Padahal lo kecil dai, orang datang tempat tes, bukan kami cuk baju marai cek kilot ini. Ada ulang, kita perawat jagan yang lebih. Siap. Itu halo. Kita mau tes dah ini. Itu halo. Kunego, kita sudah terus. Sudah itu, kita ini. Atur terus. Woi, Kak Den. Kak Den. Belum cepet, tama kok. Mantap, Kak Den. Kom kondi. Begini kan tangan me, MP begini. Wah, mantap kok, kembang. Mantap. Entua kelas kenai. Wah, mantap. Cocok mangan senang hati kan lebak baju lembah aku dia aku. Pakai langsung. Siap. Kuneng gua mantap. Wah, orang siap lah, nen. Enak hati kan nen. Tiket. Oke. Bagikan gua gagah tuh dah. Gua kita kadakan nen. Siap lebih. Tes BBB lebih. Wah. Siap, Brak. Lancang kanan, Brak. Salah orang bagi lancang kanan. Contoh ke lebih lancang kanan. Orang bagi nen. Turun lancang men. Pegang lancang kanan. Nah, ulang mana atas tuh, lurus. Oke. Lurus. Tegak pada nen. Oke. Gimana? Tegap, Brak. Oke, siap. Jalan di tempat, Brak. Wah, Allah ya Allah. Ulang bagian jalan di tempat no, bagian situ. Mantap. Mantap. Oke, rapi. Maju jalan. Kuneng. Maden pakai gerak pak. Ya, tuh begini. Mundur, ulang lagi. Mau open kuda? Siap gerak tuh, siap gerak. Jalan di tempat, Brak. Maju jalan. Brak. Allah ya Allah. Salah jalan me, bagi kalau bahalan kita tinggal kuning. Ya, lagi kuneng mo. Pengen jangan, tengin kan pahe dah. Tengin ne bukan. Kau maju. Pap. Ya. Kok ada pesalah ni? Bagian. Kuning panas tuh nak. Cara perlu kita beres manget. Contoh aku. Kuning, cuba. Siap, Brak. Jalan di tempat, Brak. Maju jalan, Brak. Stop. Pengangkap kuda sengok kata nak kumbus na bo. Kos kuning, Bang. Ya, tuh, Orang tidak kayak betusan. Kisah yang kasih tuh na pelatihan. Mau cari. Oma, Oh siap. begitu tongkat Oma. Salah, Bang, ke Peru. Oke. Mantap. Enda kami buat tongkat dari amanah gece. Pak gecek bagaikan ni pahe. Aman nih. Jadi tugas munahan untuk mengamankan lorong gijen. Lorong koplak. Jadi bekas mustambai nahan di posko. Posko koplak. Menggaji mang ya. Tenang. Muna masalah enda nahan. Gecik kami ngendahi. Aman. Oke. Kalau gecek nan ewok tanggung jawab. Aman kan? Aman. Oke. Siap. Semoga sukses. Bangken. Selamat bekerja. Oke, siap.